lonke liSwati kufuna libe line vele ngiloko lesikufisako ukuthi eMaswati kumbe asebenze letindzaba nathi letilinyeva indzaba yebantu lababulawa ngilomuthi. So nangabe lesimo sesikwengama, the next step vele ukuthi ushanyanza leyo. We need to restore human dignity through the access of justice for everyone. What is the center of legal aid ngilo ukuthi ifuna silingane phambi komthetho? Join the conversation on Mbili Kanye Kanye with your host John Pires every Sunday at 6 p.m. only on Eswatini TV, Sibuko seMaswati. Kuhlile masatla mahlelo nomsakazo wetithombe eSwatini TV emkulanti indzaba telisuku lamelibito nginothi sithole nganyena nomaxabiso wakankambule kwalomhle singakazina sikuphenati leti hamba impilo lomuhla. Lacobethelako ayachubeka nemsebenzi wemakhosi wekuvuna insimi yebukhosi imfabantu. Indvuna yehliko letemabhizinisi ithi umnotho welive ungasimama uma kungagciniswa tinhlelo tekwesekela bomake nebamfana labangemamfombatana labasehlangothini letesayensi tibalo nebunjinela. Impunga Savana Mezia ethi bantfu labasha kumele besekelwe baphindze bagcugcutelwe kute batawukhona kufinyelela ngalokuphelele kuloko labafise kubangiko. Tindzaba lacobethelako ayachubeka nemsebenzi wemakhosi wekuvuna insimi yebukhosi imfabantu ngesikhathi libutho linikela khona imfabantu ngemgcibelo ekseni kuvele kwacaca ukuthi litawusheshe liminyele lensimi yebukhosi ngulelona lelo jaha belibambe ngekudimisela. Uma ulapha emajaheni uvuna imfabantu umsebenzi uwenda uqhutshwa luthando nangekhuthalela demasiko nemihambo kuyabanjiswana lapha kuvunuliswane emajaha senda imisebenzi liyahlukahlukene njengoba manje nje ngikuwe emajaha lajubako ingosi usavunwa kuba nalawo majaha laqoqa kudla akwethwale akumikise lapho kugcinwe khona kungakaphumi ethafeni kwangena ngekhathi esigodlweni engabezweni njengoba sevele ukumikisa lapho atakumukela khona emajaha kudla kuyobe seke sekuqhubekela khona esigodlweni engabezweni. Shu ejaha lana sivuna emabela nitingane majaha shu nakuthi ngiyo wasa Kotsomgom ena bekulekelela oh hi lapha sesingekhathi esigodlweni engabezweni etinyangweni lana khona ke kunemsebenzi loqhubekako emajaha sikalungisa kudla kungakangena etinyangweni lapho kugcinwa khona. Kuyabonakala nalonyaka ukuthi uyakhulumela umsebenzi lomuhle walaqobetelako lekukhanyako nokuthi nalonyaka tosheshe ayiminyele imfabantu.
Eminyakeni lophelile ngesikhathi iNgonyama ichitha lona libutho selicedzile ukuvuna yalincoma yalijumisa kakhulu ngokuthi lithi uma lifika emimangweni emakhaya lifike liuhlanyela umoya lomuhle wokukhuthalela demasiko nemihambo nekhuthalela tekulima kude live ligcine lifike kulomgomalo lomkhulu wokudondla liphinzeke likhiphe kudla likuthengisele kulamanye emave njengekufisa kwawo emakhosi elive. Lebika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya anathemba mamba esigodlweni engabezweni. Sakhamuti senzawo yasehlane lesiphinze sibe yindvuna yelitiko letebuciko imphunga Savannah Maziya sithi bantfu labasha kumele basekelwe baphinze bacucutelwe kude batokhona kufinyelela ngalokuphelele kuloko labafise kubangiko kanye netiphiwo tabo. Imphunga Maziya ikusho lokho ngesikhathi inikelela emakhokho nemakawosi emacembu lasihlanu lavela emiphakathi lesihlanu ngephansi kwenkundla yaseTfokothweni. Indvuna yelitiko letebuciko imbunga Savannah Maziya inikele ngemakhokho kanye nemasokisi langu-55. Imbunga ichaza ngebomcoka abekusekela abantu labasha. Ngiyati ukuthi baka sports nakahulumende bo minister are really working on trying to find programs for the youth. Ukuthi bantwana babe busy. Ngoba futhi sports is not only just about keeping busy. It's about learning discipline. It's about learning teamwork. It's about learning leadership. How are you able to collaborate and network with others? So sports is bigger than just being able to sweat and play a game. So we need to be able to encourage our youth. We need to be able to ensure that youth in a focus and in a future. So we are really duty bound to wherever we can help, let's do so. Let's ensure we support the youth, we support Emma sports, but also continue to ensure we're always finding ways future. What are they going to do with their futures and how are they going to keep busy? And most importantly, how are they going to make this nation greater and greater and greater? Lamacembe ebhola langephansi kwenkundla yaseTfokothweni abongelwe nguSifiso Magagula. Libandla lasehlane likhulunyelwe nguNgomane Thwala. Yasinkundla yaseTfokothweni yabongelwa ubuchopho basehlane Siniphiwe Magagula. Asingagcini ngalokudlala lebhola. Asithi mase bafikile lapha ngesheya sofikile lomsebenzi weNgonyama uvuliwe lapha. Labo mnakethu labancane nabo babe khona babethudana makavela lamathuba emsebenzi. Nabo babe ingcenye yalomsebenzi. Kanalo ukuthi bagange labanye kuyakhona ukuthi bakhona nabasebholeni kuyaphela lokuganga ucabanga ufuna ngihamba ngiyojima. Sibonga kakhulu silibandla lasehlane minister. Ungathini mama ke akusikukwezelela ngilokweswela ukuthi umvungathi umphile lokuthithe ephinza khulume ngalokunye cha make sithingo lesikhona vele siyayisithi nasibona nathi ukuthi awu bantu labadala bakhona so ubika noma ngayini. Indvuna yetebuciko imbunga Savannah Maziya iyekutsabuka kalanga ngesiteki kulesifundza sala elibonjeni ehlane imbunga Maziya isakhamuti ngekuthi ngeminyaka ka-2023 yakhontela indzawo yekwakha libhizinisi elifaka ekhatsi isibhedlela lehotela kucecesha ngetetempilo kanye nendzawo yekutsenga lobikako umfortune Dlangamandla ngisehlane. Indvuna yelitiko letemabhizinisi uMhlonishwa Manqoba Khumalo ithi umnotho welive ungasimama uma kungagciniswa tinhlelo tekwesekela bomake nebantfwana labangemantfombatana labasenhlangothini lwetebusayensi tibalo kanye nebunjinela. Indvuna beyikhuluma emhlanganweni wenhlangano yabomake kulohlangothi lwaka-STEM. Inhlangano yabomake labasenhlangothini lwesayensi tibalo nebunjinela ihlanganise bomake labakulohlangothi kuleli kudzingidza babokusane ukuthi tikhebesi letikhona kulohlangothi tingavaleka kanjani. Indvuna yetiko letemabhizinisi nekutsengiselana uMhlonishwa Manqoba Khumalo akhuluma kulomhlangano uthi kwesekela bomake labakulohlangothi kusho ukutfutfuka komnotfo welive nemaswati nako angekusabi kungenela letifundvo taloluhlobo. Lokuthi sila and bemaphephandzaba kunema TV and kunahulumende kune-private sector kuyasisita lokuthi sente ukuthi sive sati nebantfu bonke even bati ukuthi sithatha lendzaba yokuthi bomake nemantfombatana bangene kuletifundvo kulemisebenzi yaka-STEM yaka science yabo maths yabo technology
sizathu sakhona ke ngiloko ukuthi bangakwesabi labanye kusasa bangathi ngifundzele ukuthi kepha ngiyakugcinela kuphi. Umphathi wenkampani lekhicita kudla netinatho iConco Muzi Mahlobo uthi kumcoka ukuthi live labomake labasohlangothini lwakaSTEM livakale. As we are thinking about, succession planning, we need to have the women in mind as well. And we purposely doing that. So we look and you need to treat gender equity like your core of your business. Uthi ke lenkampani yona iyachubeka nokuqinisa ekwesekeleni bomake labakulolu hlangothi. Kanti umcondzisi walenhlangano Bongekile Mathenjwa uthi nanoma umhlaba soyigucula indlela leniketa ngayo bomake emathuba kepha tisekhona tikhebe silokumele tivalwe. The number of women in STEM is just about 30% globally, even in Eswatini. Based on the data provided by Eswatini Higher Educational Council, ESHAC, there's only 30% female graduates in STEM in Eswatini. Uthe Mavatsi ngakuchubeka buka sungula imisebenzi etawubona bomake labakulolu hlangothi bandlodlobala. Lo mhlangano ke wona bobanjwe ngaphansi kwesicubulo lesithi kuthuthukisa tinhlelo etawubona kuvaleka kwetikhebesi ekuniketeni amathuba kubomake nabobabe labakulolu hlangothi lwakaSTEM. Lo bikako nguSamkelisiwe Khoza naGiyani Msibi eZulwini. Akulokunye indvuna yetemabhizinisini ekuthengiselana umhlonishwa Manqoba Khumalo seyethule sokontraki lotawakha ifema eSpiki. Indvuna yethi kwakha le fema kutawubita ngetulu kwa-135 million emalangeni kanti kubheke ukuthi kucashwe bantfu labangu-1000 nasekuphelile. Sokontraki lonikiwe ukuchuba lomsebenzi nguye Stephanutis Stokes lobheke ukuthi abe asacitsile ngemva kwetinyanga letingu-14 kanti-ke indvuna yelitiko letemabhizinisi umhlonishwa Manqoba Khumalo uthi balitiko batimisele kuvula lokungenani lalishumi mafema umnyaka umunye. eSpiki sekutaba nefactory lenkulu letawucasha 1000 webantu. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba kusho ukuthi nembala lokhu lokushithwe ingwenyama makuvulwa iParliament yathi ifise ukuthi noma ke isithuma ukuthi kube na 10 wema factory laqala ko ngeminyaka njalo ngeminyaka kube ngu10 njalo ngeminyaka kube ngu10 mina nje sengiyabala ngibathe ngiyabuka mhlonishwa lo December utawufika ngengcile kulo 10. Lilunga leParliament SP kumhlonishwa Jabulani Mabuza uthi lo msebenzi batawubamba ngetandla lotimbili phindze babumbambise sokontraki bangummango. Le mandate ya His Majesty ithetheke vele niyibambe ngaleli zinga lelifanele. So ke niyawusibongela ndvuna sibongele kuyo inkosi sibongele nase cabinet kubalingani lo sebenza nabo ngalomsebenzi lomuhle kangaka lena silethele wona eSpiki. Sibusiso Mbiko umcondzisi weMicroprojects uthi kulomsebenzi batawubambisana nelitiko letemabhizinisi kuqinisekisa ukuthi wendeka ngendlela. Siweluse sonke lo msebenzi ukuthi ube ngiloyo lovele lokungenani usinika 14 months. Mayor welidolobha laseSpiki Councillor Sipho Shongwe uvetile ukuthi umhlaba wokuchuba ibhizinisi ukhona eSpiki. Ngoba lendzawo lena vele sesiyende saba i-industrial park. Vele ke siyayiniketa bona baka-commerce nokuthi vele lama factory lena abuye eSpiki silokhona kuthuthuka eSpiki. Hlangabeza Shabangwe lo-office lemphathi sifundza ubonga nomsebenzi lotoletha imathuba emsebenzi kulendzawo yaseSpiki. Siyabongela nje sive sakithi sakahoho enhla siyakholwa ukuthi sitawathola emathuba emisebenzi lesifisa kangaka ukuthi ebebekuya ngathi ngabe le nkampani letekusukumisa lo msebenzi beyitawusukumisa njengana iphakamisa lithende. Dr. Thandiwe Hlatshwayo umcondzisi weStephanutis Stokes uthembisile ukuthi lo msebenzi batawuwenda ngesikhathi nangendlela. Siyakhommitha singabantu ukuthi iproject sitayideliver ngesikhathi ibatabangile quality lefunekako itaba nangale mali lesitabe sivumelene ngayo. Lesakhiwo kubheke ukuthi sibite imali enga-135 million emalangeni kanti kusakhiwa kutocashwa atakamuti letingalinganiselwa kuletilukhulu. Umbiko Mthabiso Maphanga eSpiki. Umsakazo wemoya EBIS utawuthola tinhlelo letinsha kude uchubeke ulaleleke sive sithokote uphindze ulethe lokunambithekako esiveni. Umsakazo ugubha iminyaka lengu-59 waba khona kanti ugubhe losuku enkundleni yaseMadla Mphisi ngemgcibelo. Umsakazo wemoya EBIS ugubhe iminyaka lengu-59 weminyaka waba khona. Umsakazo kube ulethele sive saseMadla Mphisi basakati kanti ke ukhethele yankundla ukuthi ugubhe lolu suku.
Umqondisi womsakazo wemoya Sabelo Dlamini uthi nababuka emuva umsakazo uthuthukile impela futhi-ke batimisele kuhambisana nesikhathi nelushintsho. Imisakazo yonke nje emhlabeni kulamalanga ibhekene nensayale enkulu ukukhula kakhulu kwe-social media. Lokusho ukuthi bamse bayithola information netindzaba ne-entertainment la tingcingweni tabo. Kube mcwaye kithi ukuthi singumsakazo nathi sente isiqiniseko sekuthi mawufuna ukulayela umsakazo yakhona ukulayela ecingweni, mawufuna kulandzela letinye tinhlelo yakhona ukulandzela ecingweni. Kutoba netinhlelo nje masinyane sive lesitobikelwa sona ukuthi sesinana tinhlelo nathi. Ilunga lePhalamende lenkundla yasemandla ngambiso umhlonishwa Allen Vilane uthi bajabule kakhulu ukuthi umsakazo ukhethe lenkundla kugubha lolusuku. Umsakazo udlala inzima lenkulu kakhulu etekuxhumaneni eveni netekuthuthukiseni imilayeto netinvetinengi usheshe utive ngalokuphuthumako ngenxa yemsakazo. Labanye-ke bebasakati labaxoxisene nebetindzaba lekungcebile Mvubu nanonhlanhla Innocent Gininza bathi basakati basenda umsebenzi wabo basebenza ngokutimisela ukuthi umsakazo unambitheke esiveni njalo. Emsakatweni okhangwane kungilo liphimbo lesive Eswatini ngiyoki iBIS1 kuyoki afternoon drive show losakuvusa sengeke nonhlanhla Innocent Gininza ligwalagwala lakho ezimnandere. Ekunyenti ngoba ufinyelela kuko konke. Beva konke lokwendeka ekhaya Eswatini beve konke lokwendeka nasemaveni. Ngiyaye ngitibite ngagcebile Mvubu iWhite Hippo lingisi lesilwane semande ngimngeloyo. Phula komsakazo kusho kukhula kweve. Nasibona nje lana bamfu bahlanganyele kanjena kufika injabulo lenkulu kakhulu kithi. Sive sasemandla ngambiseke sijabulile kubona abasakati lesibagcina ewayilesini namaphimbo abo. Basakati lengibona ngibathanza ngisweet banana na changarai ngoba nemaphepha kusenesikhathi kube likhulu ukudibana nalo kanti mawune radio nje konke uyakuthola. Sibagcina ngekubeva baletule emsakazweni namhla sibonele ngemehlo. Lobika ngugiyani Msibi mina Samukelisiwe Khoza eMandla ngempisi. Lijaha lelingubandile ekhalishayo lelineminyaka leng-30 lakaZombotse emuva lishonine kulandzela kushaywa ngetibhakela nangekhahlelwa emahlandla emtimbeni. Kuthiwa lokhu kwenteke ngentsatsakusanga lesihlanu ngekusho kwesakhamuti lesingakathanzi kuvela. Umufi bamfole ahleli emeneni ebusuku bangalesine lwendlulile. Kuthiwa abebukeka angumuntu lonathe lokudzakisako aphuma ingadi emlonyeni kepha bekete inkongoma letibonakala letikhomba ukuthi ushayiwe. Lesakhamuti sithi babe sebayamthatha umufi bayombeka ekhaya kubo egazini. Uma bafika banconcotha kodwa kwabade lovulako. Lesakhamuti sithe babe sebayamshiya ku veranda kuthiwa bagcine bashayelwa bekhaba umufi bamvulela wangena endlini. Kwathi ngekusa kwangalesihlanu watholakala safele khona endlini. Tinsolo dikhomba ukuthi umufi ushaywe endzaweni lethengisa tshwala ehotela. Loxhumanisa emaphoyisa nesive Senior Superintendent Phindile Vilakati uvumile lo mbiko wekubulawa kwalendvodza ngekushaywa. Sesithoka nato tindzaba libandla lemasabatha kuleli selibe nelihambo edolobheni eMbabane lapho khona belinemkhankaso wekulwa nekungena shice tintfweni tsite lokungaba tidzakamiva licansi kanye naleminye imikhuba. Lelibandla lithi lokunye lokugcila abantu nguloko lokwatiwako kanti lokunye ngulokwentiwa abantu emasitheleni. Lelihambo lelibandla lemasabathi 7th Day Adventist hlebelikazi lisedolobheni eMbabane licale endzaweni yangcebeleka eCoronation Park lagudla ngasesikolweni samabanga laphansi iMetadorolose babuye ngaselibrary eMbabane bagudla baphinze babuyela khona eCoronation Park kubese kuba netinkulumo lobukotempilo kulelibandla lemasabathi Dr. Mkhululi Khumalo uchaza kabanti. Abanye baba dictate kulezinye izinto ongazuzibuke uthi wena into ezikahle kanti imphumela yakhona ukuba addicted ugcina ungasakhoni ukusebenza kahle lokuphila kahle labantu ohleli nabo. So umlayezo wethu namhla uthi kufune abantu benanzelele ukuthi you can easily be addicted to anything lofuna ukuyenza ungasakhoni ukuzicontrola ukuthi ume ukuyenza. So ufuna ukuthi sonke isikhathi uhleli ucabanga yona. Mase unjalo namakhaya ayafa emsebenzini awusasebenzi kahle ngoba kule addiction
esiphatheke ngayo kakhulu. Bani labasha labangenele lo hambo labaphinze babe malunga lelibandla leMasabatha bathi tinyenti tintfo leticikata bani labasha kodwa ke kuko konke nje titsakamiva tihamba embili. Addiction lekhona kakhulu kulamalanga kithi bantu labasha ku vapor angathi uthi thina igama lako ngeSiswati kepha nguloku ubhema nje info lokuthi ngingathi ukuphatha nje ngesandla kuyabhemeka noma ngabe ngikuphi. So I think it is one of the hugest problems that we have currently in the country. Nyalo kulesikhathi samanje abantwana vele sebangenele letitsakamiva, alcohol, maphilisi nani ngisango. So nje lesingacela kuhulumende ukuthi angasibambisa kulelo hlangothi leyo ukuthi le education la tikolweni neyouth bafundiswe abantwana ngalobungoti balama drugs. Ashley Enshaw usoneminyaka lengu2 solaphuma kuba sicila sale tindvo. Always be honest with yourself. Never lie to yourself. We can always lie to the people around us and get away with it, but you should never lie to yourself. Uthi indlela yokulwa nekuba sicila sentfo tsite ukuthi ube neliciniso kuwe ungadluthi. Uthi indlela yokubona ukuthi sowusicila sentfo tsite ukuthi uhluleke kwala indvo noma ngabe wena utitshela ukuthi usengakhona kwala. Leli bandla lithi noma tikhona letinye tindlela tekuphuma uma umuntu sekangena eshice entweni tsite kodwa uma umuntu amukele sonini nanini kuba melula kakhulu ukuphuma. Lobikako Fortune Dlangamandla Nsembabane. Stawutsa salikhefu ngolumhle sibahlolo emakethe nasibuya tindzaba tiyachubeka. More. We all seek it. We dedicate our lives to achieving it. We want to grow more, accomplish more, experience more, and become more. This relentless pursuit drives us to innovate and improve. It's why we push the boundaries of what's possible, making today's dreams tomorrow's reality. Partner with a bank that sees beyond the possible and positions you to achieve more. Open an enterprise banking account and take your business to the next level. From startup to success. Because with Standard Bank, there's always more. Pinze kwamukele ngolumhle sesichubeka nato tindzaba sitabuka tindzaba letibuya emaveni angephandle sicale ngaleto letibuya eIndia lapho kuthiwa lela live selivumelene nePakistan ukuthi akusale kubekwa phansi itikhali tempi lamave lamabili bekasolo asempini emalanga lamane kulandzela kugadlwa kweIndia tiphekula sikhuni letibhace ePakistan labakhulu kulamave lamabili bathi lempi seyivele iphelile. Mengameli we-United States of America Donald Trump ubhale enkundleni tekuchumana ukuthi lempi iphele ngemuva kwekungenelela kwelive lakhe. Lempi lena iholele ekushoneni kwabantu lababalelwa ku-66. Ibuya eSouth Africa dithi sowuphinze waboshwa umfundisi wekutalwa eNigeria Timothy Omotoso. Lo mfundisi lotinte eSouth Africa uboshwe ngemaphoyisa ase-Eastern Cape namhla ekuseni. Omotoso uboshwe ngensimbi yesihlanu ekuseni nakuthanza kuphela inkonzo lebebanayo. Noma emaphoyisa sengakaveti lokuningi kuboshwa kwakhe avetile ukuthi uboshelwe tinsolo letiphathelene nekuphuma nekungena eSouth Africa. Omotoso ubheke ukuthi avele enkantolo ngemsombuluko. Omotoso uboshwa nje ukhululwe ejele emavikini laphelile kulandzela kutholwa inkantolo ukuthi umsulwa emacaleni yegagadlela nekushushubisa abantu kulokunye. It's now or never. Play with 50 Malangeni or above and be one of many to win a Toyota Vitz valued at over 200,000 Malangeni and many other prizes. Competition runs from the 23rd of April to the 23rd of May 2025. eBet, born to win.
Nakutemidlalo bashovi bemabhayisikili labahamba embili kuleli labathathu lekunguShawu Dlamini Lungelo Mlangeni kanye naKwanele Tshele bathi bakhathatekile ngelikusasa lalomdlalo njengoba babona ngathi inombolo yabadlali abasebancane yincane labashovi bemabhayisikili bakhuluma nakuchubeka umchithelwano lomdlalo lowatiwa ngele enjabulweni mountain bike noma ke enjabulweni MTB lobanjelwe khona esikolweni sasenjabulweni. Sikolo sasenjabulweni nalonyaka sigubhela ilanga laso lapho khona ngalo lelanga kuba nemidlalo lefa ikhathi umdlalo wamabhayisikili watiwa le mountain bike lapho khona lesikolo asesibamba lomgcuthelwano kwesiphohlongo. Lo mgcuthelwano lubohlukaniswa ngetigaba letintsatfu lapho khona esigabeni selibanga lelidze le-35 km lohamba embili kube nguLungelo Mlangeni olandzelwa nguShawu Dlamini kwathi endzaweni yesithathu kwaba naKwanele Tshele. Labashovu noma bachubeka benta kahle emigcuthelwaneni kodwa-ke kukhona ukukhathateka labanako. Solo kude labakhona labanye kugrumeka babe semva kwethu basinike leyo competition. I'm not saying ukuthi kude competition, it is there, but we all ukuthi it's just only 6 guys. The young guys they besithi sebayavela phinze sebasilowisha down. Asathi ukuthi kukhozwa yini lokho. Maybe amateam angazama kuphinza ababuyise babe strong. Because eShawa Sports siyehla but so my parents atawubathengela ama-bicycles on the road is much good dangerous but ngala emahlathini is much safer banga enjoy. Mengamelo Nhlana emidlalo wamabhayisikili kuleli Mkhelu uyavuma ukuthi sikhona sikhala kubo bashovi lasebanesikhathi kanye nalabo labasebancane. Le gap lokhuluma ngayo siyayibona yona lalabancane angathi ukuthi singaba encourage kanjani ukuthi bawangenele amabhayisikili ngoba ikhona le gap vele lesiyibonako from the younger guys. There's not much younger guys that are coming through the ranks, so vele lokho lekudzingakala ukuthi kubuketwe nama team siyawa encourage ukuthi angenise ama cyclists lamancane, the younger guys abawa recruit because it's up to the teams as well ukuthi babooste langakabo. Nanoma bona abashovi bemabhayisikili banako ukukhathateka kodwa-ke Sabelo Mabuza longusihlalo likomiti lebatali lokungilo lelibukela umgcuthelwano ukuthi bayajabula ngendlela lokuhambe ngayo. Ujawu wethu lona sibona ukuthi ukhula ngeminyaka neminyaka. Lo nyaka nje ngakutshela ukuthi we have close to 130 webagibeli. Umehluko wale njabulweni day wethu ukuthi nawubuka le association ikhona le midlalo nibona kubagibeli amabhayisikili but these are road runners. Lo wethu bagila lama cyclists ethu agibela tinsapho. Imali eyayitholakala kulo mgcuthelwano kanye nalabo labathengisako iyayisite ukuthuthukisa sona isikolo sasenjabulweni kanye nemimango leyakhelene naso lesikolo. Lobikako uLinda Dlamini anaphathizwe Msibi kaManzini. Setephetha temidlalo yinjabulo yodwa kubalandzeli beKaizer Chiefs kulandzela ukuthi licembu labo libhacabule Orlando Pirates ngemagoli 2-1 kumanqamu eNedbank Cup la noma Mancam eNedbank Cup bafana bekuthula noxolo bahambe ekhaya nelishekela 8 million emalangeni kwabakhala negedletela kwamadinyo kodwa kubomakepula. Emagoli eChiefs ashaywe nguGaston Sereno kanye na Yusuf Mart. Le kubika le Pirates lishaywe nguEvidence Makopa. Lenkomishi lena icetse somiso setinkomishi seminyaka lelishumi kuChiefs. It's now or never. Play with 50 Malangeni or above and be one of many to win a Toyota Vitz valued at over 200,000 Malangeni and many other prizes. Competition runs from the 23rd of April to the 23rd of May 2025. eBet, born to win. Klasemukele nangumbiko wesimo selitulu. When your electricity unit run out, think Momo. Oh, yeah! For a more convenient and safe way to make your money move, think Momo. Use the Momo app or dial *007#.
Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Stawute phetha ngolumuhle ngekukhumbuta natihloko leti hambe imbili lomuhla. Lacwebetelako ayachubeka nemsebenzi wemakhosi wekuvuna insimu yebukhosi imfabantu. Indvuna ilitiko letemabhizinisi ithe umnotho welive ungasimama uma kungagciniswa tinhlelo tekwesekela bomake nebantfwana labangemantfombatana labasehlangothini letesayensi, tibalo nebunjinela. Imphunga Savannah Maziya ithi bantfu labasha kumele basekelwe baphindze bagcugcutelwe kute batawukhona kufinyelela ngalokuphelele kuloko labafise kubangiko. Ngaleto tiyaguca amasadla amahle kubukela kube kuhle etinhlelweni letilandzelako. Tsala kahle.